Apay. Oh. Mayat ah. Siya ke kasan repasit latan an anusanan. Barbaring madi makumpay ti ramayag, hindi na minsan hindi nagapas kami kana kumpay ta ramay ko no tikigtot ko kunam. Nagsakit tinagam ko to nakasa uraya lang nga nakasangi. Paggapasan. Kita to sa bali man dati ubra ko na may man nagdalos ti pagmulaan tinatengan. Ay sapay ko man di katarunganan nagrigat ti awan pag inaldawan nga rad kakabsat ko isungan anusan lata makin inaldawan na taan nga rad kisunod ti biyag tay nga mannalon deta sapsapulin tay ti trabaho. Ke bayat ah. Ay agpamula damot lang. Ayan nagtaw eh. Di pagmula ni Mang Erneng. Una ta nagninang amin dito ganagan ka da pagpadanuman da kayo ko anan nun tay nga rod mo't masubot tay nga rod mo't ti usaran tayo nga gastusan naglalo ti ganagan kun nagngina ti ganagan aya santo di maapabro man ti puunanan kakaasi tay lang nga mannalaw. Iso nga kung nagkabampanunot nga raw nagmulak ti balatong no kasta mangimulak sa basi ta balatong iso nga raw dadya sang kabasak mangimula ti utong nga datay puraw napialan tula mo tadyak umapapal ah. Wow. Iso nga umaya man nagdalos ti pagmulaan. Nagrigat. Nalpas mi sa bali sa daman dito sa bali mga disown. Tay kunada itayab dakto kan latat ti kaling ko naghaanak ama bael DJ kaling nga itayab ko. Isupay nagriga. Ala ka pipianto ko naklatan na mga ino takpay ladto pipianto no danto takatarunganan. Ala ka uray. O anuray ginaldawag tumanan tila Domingo ti kaadak tulat naman na makikita yaw. Kinti rabi at tapasaray masingutana mo tapapanak. Lumam. Ay nasaksakit mo ti bagbagi nga wan trabaho si ka. Biro kan ti bagi ti awan trabaho. Adanda nga masakita mo no awan ubrak di kad kapilitan na sumalugak. Kunada ure may saka lang arod. Ure ko may saka kas nang nagastusa mo latta ko na. Uwan. Agpaiso may sa titaong makain ino mo titaong aggastaw. Isupay Nagriga nga road. Nagkasya yan. Oh. Ala babay. Sumang tagretira kasi nagpudot na mum di nakapayak di jay di pa naggapas ni Chito nagistya anak sa natay uno natin nagkolaps di jay ti bara nati barang bandang alas 3 di malaman niya madama titilyar me siya para JJ injelata anak ti ayan ko talyawag ti likudak tagpasublatak awamot mayat tanalulok magdakan no kasi kana nakutong na perpersak ni addaga na perpersapay gayam tinakutong ngam tinalukmag kunak. Di sumakit nga talaga dati baro kung kin dati bukot ko jak mat makaangasan kaslak na mabekkel. Tatan. Gaputa dati kadwa kadayaw pinayapayak pendong may kan ninja makaangas pinayapayak apay
nagtarayak ka na pan nagpa ni Jay Linong na nagtaray mo't anapan Jay lataan ti kunana day di kadwa ka po na yun di kay lamot kitaan na makita nga kasyan ti kadwa yung matay gaya mon baybayan yun natang kunana manjak nagununa eh ngam talaga makakaslang diri na ako nagkapuya ka iso nagpudot ngamin kaday di nga malam iso da jay ko nakot ay taan amang agpay nga sumalsalog ti talon apay itaak lang nga nagkasi jay ko na ngaride siguro injak kinaya dahil di para na permi kaday di nga malam iso ko ay kakadwa katuwaan ragrag sa sutilang kinulitan agan anos tayo tayo sutay nakaipagwatay nga manalong ko na nga ron to di tayo ngamin na yan nga ba nang